Nkrofo bi nan esi kwan so ekọ nkuguom. But mijidi so munnim. Now, there are certain people who are on the path to defeat, and I am sure that they do not know. I am sure they are not aware that they are walking the path of defeat. So when you go before God seeking the help of God, be reliant solely dependent on that help you are seeking from God. Don't seek help from elsewhere. Samuel nyankopon ho na nsan kohwehwe mmoa emfiri baifuo ba nyankopon ho ya nya ne saa now we say nyame oba reject wo Abusiamu akwaba edeba too much GH meso sese enene da di kan a woni me edi share subscribe ma page we na mi adoma no sese na be ya upload bia nsa ebetimi aka abusia Prophet Owusu Bempah akasa na o kyerese amanyoko mienu anase amanyoko aba ya babetu amanyoko a ejine mu a ekọ se yento so aba makoma 13 na o kyerese emu ba akunan esi position a oko position de a ohwekra ya na eye no wanwa afiye nyenim se Prophet Owusu Bempah ya hwe ne kwan asen ko ba bekasa a kye ni pakura nyame afa ne so kyerese oba bedi mampeni na aso papa ase wonka ne nyame ayi a kye ndemo omu a no de ho fia ho bi aba omu a no beka kakra afa ho ne wasan ade ababetu no se ai abra na wo mu kwakoye balloting no wo kan ye se NDC ebi number 8 ampa NDC akwakoyi number 8 enye no kwa so no kan wo kyerese se wo ye flag bearer na se u 2 franka edema political party bi na se ukohwehwe nyame anim adom ukonyame nipa bi wo ukosofo bi wo ukodifo bi wo se omom paye mawa fo ani hwe so ba akom na emom se wa waje se obesan amane a bi se wiase wo yi esum ani han eni twaka enu se wa ahwem amwani ankwa nkodi nyame achi na wa ankopre se nyame honkwa na abeko na se osan waje se obesan ko hwe nyame fufuro bi aho bambo e de aka ho de wa ahwe yi a na ye the 6 ada no 9 say na Prophet Owusu Bempah e kan nsem sifai. Everyone is a child of God. God loves everyone. Now what I'm going to ask of you is that at any time when you go before the Lord, pray to God and ask that there will be peace in the nation before, during, and after the election. The one that will emerge victorious. I think that Madam Jane Mensah and her people, the Electoral Commission, must ensure that they would mention the winner as their mandate is. Political parties, now, political parties, please be vigilant. Osofo. Yawa abato afi nti yehia mu de bia na mekasafa abato ho a menya worried. Now we are in an election year. Ana mekao se kai omane wo mpaebom. We are in an election year. And so when we come to church and I spend a few seconds or minutes to talk about election, don't be worried, because I use that opportunity to remind you of your duty as a Christian to intercede for the nation. Osofo. Papa. Nkrofo bi nan esi kwan so ekọ nkuguom. But mijidi so munnim. Now, there are certain people who are on the path to defeat, and I am sure that they do not know. I am sure they are not aware that they are walking the path of defeat. So nyame anim so nyame moawa mo nyame nko amoa mensa nko ba bi fufuro bi. When you go before God seeking the help of God, be reliant solely dependent on that help you are seeking from God.
don't seek help from elsewhere. Untimi nhwehwe emmoa emfiri odifoɔ Samuel Nyankopɔn ho. Nansa nkɔhwehwɛ emmoa emfiri baifoɔ baa Nyankopɔn ho. Yanya ne saa. Now, we say nyame oba reject wo. You cannot go before the God of Samuel and seek help from that God of Samuel, and at the same time you go to a necromancer or a sorcerer or a witch to seek help from her. When you do that, God will not help you. Great. Abusianti ate se ne Reverend Owusu Bempah kire ni nsem no efai na mpinifo se besepa ene koni ahaba wo hui eya na yetase no benyansafo mu ye hwe abato a yete no Ghana ha eye dodo no na ye hwehwe eye numbers no na ehia enu ti se obi eba ababeye president e de ama oman Ghana obaye president no e de ama oman mu ni nyina enye se bia Obey president no e de ama Christopher enkramofo anase akonfo nko a enu nti se okọ baabi ama ya gina tumudi a na wo se otimi wura baabi a se ne obi abenya ne mugide ehu se semeto aba e de mani passwords na se oba menso bi a mesuma wom ana madwuma bi a meye no obeba abeboa me enu nti se Dr. Muhammad Bawumia eye kramoni na se okọ akonfo ho se konfo mompaye mana wankose odiniti ekwa kwhye bosumase anase okọ akwa kwodwuma konfo na emum eye abato obre na ope vote efi obia ho na opese okire se oba Ghana fo nyina na benya no sofa so enu nti eni baabi a okoye no se yehwe ne Owusu Bempah so kana ono so ka kire se uye Kristoni anase se waba Kristoni ho anase wakodifo ho se difo emo mpa ema wa that is opese okire se obeye nwa yenu obeye hye so a na wa yehye na so yehu se Dr. Muhammad Bawumia oye kramoni onye Kristoni na so etimi akwa Kristofo ho amama bompaye amano enam so kwa Sam George kwa enya problem kire se kramoni papa bi eni ho a obewura Kristofo mana so obewura sorry dem se nyame nipa bi emfa ne nsa ento no so bompaye amano na so Ghana ha no enye Christian nation na se ye nyina ha nyame baako na yesum no se oye Kristoni so oye kramoni so oye konfo so oye Buddhist ye nyina enim se Nyankopon baako na ebo osoro esan bo assassin se nyina ye dan a ne dan nyame baako enu nti ebi mo kire se enfumsuo bi ani hu se Dr. Muhammad Bawumia odi na ni be kire ba bi foforo akwakopa mua anasa akwakopa support we num no eye adwenche ene consensus a e ba ye e wo video ye che bi mu kwa kire se papa sanra biem no ma kire ni nsem num ye na bi ojesie ne de ase wo ma amanfo na aye confuse wo hu ne wo mo eye me ye hu se na odi nsem bifa ewo comments wo we ne sa na me subscribe button so e de ama me eye too much gh ko baby a sa enete too much gh ko Facebook also I like it na share for me na crowd